near the boundary. So when they see those pocket falls, sometimes they can be forced to go outside because they have seen similar food, the same that is in the park. Aba bayakirwa na Rukundo Mpango ahari abo abari kuri Rindiro kandi babebaza kwereka ngo batwire ihanga rya Uganda hari rurengo rwa higuru. Yaze wano kutukyalirako ate nga yaze kulaba kugorera zaffe. Yagala kusiima nnyo embassy yaffe e Germany eyacoordinatinze buli kimu n'aba UA abakoze omulimo kuraba nti buli kimu kitambula bulungi. Musanyufu nnyo yagambye ne experience ffe Uganda ne bwe tutamusaba ye agenda kwekola ambassador waffe ng'eggwanga. Aba bashobora bajenya abango omwebembezi w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni akabasa kuteekamu amaani mingi omu by'okwerinda okubaasa kureebuka ngu abarambuzi boona baatunga obukuumi oburukumara. Twija kureeba engagi kandi ekintu kyoreka ngu ihanga ryita tirishire level erigiireho munonga habwokuba abantu bakuru b'omu gavumenti zokwe batandika kwija nikimanyisa ngu twatandika kutambura kuhika hari tibarambuzi ba buriijo bonka kureka n'abantu bakuru mu gavumenti. Speaker w'ishingiro rya Czech Republic Right Honorable Tomio Okamura yahakanisa abo boona ababeene bagira ngu tibariija omu ihanga rya Uganda ahabwa Ebola. Ate kirungi yaze ku budde ng'abamu nga bagamba nti temugenda mu Uganda nti walimu Ebola biki naye omulaba wano ono muntu mukuru yazende n'abasirikale be bangi ne bakuru b'omu gavumenti bangi bari wano naye ng'oraba nga buli kimu anyumirwa. Ori omuhwezi wa Speaker w'ishengero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa omu kugamba kwe yashobora ngu by'oburambuzi ni bimwe aha biconco ebiruhanga yahiire abantu ba Uganda n'ahabw'ekyo abantu baine kubikozesa ekirukumara. So nsaba Abannayuganda turabe nti tukuuma eddembe lyaffe tukuuma eggwanga lyaffe nga lirabika bulungi ekyo kye kijja kutuleetera abagenyi abalala. So turi basanyufu nnyo aba UA mwebale n'aba gavumenti. Right Honorable Thomas Tayebwa yanjira ashobora ngu Bwindi Impenetrable National Park niryo ikuumiro eririkukizayo kugira engagi omu nsi yoona kandi obucweka 6 hari ez'engagi omu nsi yoona niziruga omu ihanga rya Uganda. Gashakwa Ronald Ngabirano.